friend hagani video ngani thoi bi bale ka watch time ka here bun ha ki bru ki comment ki oi ba bale ka watch time jongi ka decrease mode bale ka watch time jongi ka here friend hagani video ngani thoi bi pangata friend especially nga oi pi any video marriage or ning related video any video days pangai to youtuber ba comment ba ki ong bale ka watch time jongi ka here the friend hagani video ngan pun improve pi ka dei ne am watch time jongi ka here ne kamar hangaro friend kalong kumtai dang bangala la ai sau san ngi ban check egata tang ba hajing si sa friend ka was jong ngi kam here don actually ki condition lada ka was time ka here number 1 lada di channel jong pila de cheese name lada channel jong pila de 1 year ka tu was time jong pi kan here ngan pani proof ipi ngan record dengan ni mobile screen jonga dengan pani ipi friend ngadon wi planning jonga ban one live ha youtube ban check aga channel jong lada pi interest lada don tang ar phone live ko comment daga ni id jong pi ba pi ong oi ba ngaro kwa aga live video channel check imut ngan poi live ha youtube dengan check aga channel jong pi daga ni laptop jonga friend lada pi kwa ban long youtuber pi don kam ban tip new video ba pi upload agani ha youtube channel jong pi ade ne am chpangania committee guideline do video ba pi upload lada channel jong pi ka monetize pi yon em ya kata committee guideline strike lada pi yo ya kata friend ka channel jong pi ka monetize friend hadu ha whatsapp jong aro don so san ngud improve ba send ya screenshot ka channel jong ki la monetize tang ba ki yo ya kata committee guideline strike baita friend lada pi interest ba nga pon show thoi pi haga live video chpangai ini video ba pi upload haga channel jong pi ngan check agani laptop jong ngan one live pi comment dengan check dengan persio tho ini problem ba pi la ini fall ba pi la ini video de chpangani community guideline ngan pen TVP de pi la aban delete ya kata video ro friend ngani request pi lada pi kwa ya kata dengan one live de lada pi I live channel checking video in khasi hapo youtube lada pi kwa pi la ban ko friend chwa ban sedang ini video aku ban oi friend lada pi pas subscribe ini channel jonga coba ban subscribe ini channel coba ban klik youtube bell icon nomor lada pi klik youtube bell icon de friend pin yo aga video jonga daily lada nga upload video daily pin yo aga notification de pi la ban pai aga video jonga yo pin yo important ni pi thau nga upload pang warning related lada pi pai aga warning related video de pi la ban kamai bisa kembang nga oi pi friend lada pi kwa ban kamai bisa online first of all pi don't come ya audience pi don't come ya follower ya subscriber ya apps nyo tho pi hatu telegram video ro kumno ban kamai bisa po telegram tama bonai bro kim pai ya da video ita duty jong pi lada pi pai temle le na ngada la chna ya telegram jonga ngala adi ki bro ha telegram den a la sa mi dai bro bodon ha telegram kini ra pi ngala don inu problem aga ni channel jonga ita bro ba ira bhai ta friend pi don kam ban college gi audience jong friend lada pi pa subscriber se ba ma subscribe ini channel lada pi pa join ya ni telegram group dengan I link happy description se ba ban join ya telegram group friend mentang an record ya ni mobile screen jonga dengan pesio tho pi bale ka watch time jong ni ka here ne am changa daro gan pani so pi live i gani mobile screen jonga different first of all pi don ka ban open ne gani YT studio jong pi pai ngan pen i pi mo de pai ngala open ne gani YT studio jonga dalda pi open ne ga YT studio jong pi friend kan long kumni menta ka loading hoi friend lada pi open ne ga YT studio jong pi kan long kumni te menta ngala don khasan pa ar punyo subscriber te friend lada pi pa subscribe nyo ba ban subscribe ni channel so ba ban support inga ban yo ya gata so just watch time ban so just subscriber rong akwa das nyo ba ban subscribe lada pi pa subscribe te pila ban share ni video polok jong piro te friend pi first of all click hani watch time lada pi click hani tekan pen i pi kumni pi ini ka tho watch time pi don kam ban click hanne te pai friend hagani ha YT studio jonga ngayo sanspa prapo watch time hapo kanusngi arpu prasngi ngayo sanspa prapo te hapo nyausngi ngayo kanu ngayo chispa khalai balai namar ibru kimpai de yaga video ki choose skip yaga video te haden ki one hani hai whatsapp jonga ki message ki ko ong oi ba ngam so thore namar ki ibru kimpai yaga video tamanta bhai ta ngaro ngam reply cho eki namar la pon syo tho A to Z hagani ha video te lada ki pa yaga video a lesson ha ki la pon syo tho namar don ibru boss nyo tho bhai ta don ibru boss nyo tho ta bhai ta ngala tip o lada ibru ki pa te kin tip ba yaga ta different pai menta first for bidan kam ban click hani 365 day lada pi click 365 day tani channel jonga menta la de 1 year
ka channel jonga menta latam 1 year mo amde tang 1 year latam 1 year te hapo 1 year ngayo kanu 8000 khandai spa sau phulai watch time pi 8000 khandai spa sau phulai te hagani kapani kanu kapani chi pai ngapani pi pai hani kapani kanu 8000 pras pa khandai phuai kapani hini 8000 pras pa khandai phuai tangba hangne kapani kanu kapani last 365 day 8000 khandai spa sai phule the friend nga ong pi manta ngayo hatu 8000 pras pa khandai phuai katu kan at lasai kan at chi phyo chi kanu kan at ar phyo ne ar busan kumta kan at laisai bisong to ta kumta the friend manta bon ki bru ki ong ka watch time jong ki ka here te phil chulle kumni le hangne te pi ka tho ni lifetime chuklik hani lifetime lada pi click hani lifetime de pai friend nga manta kani a watch time jonga ka dei 8000 khandai spa prabusan tangba halas 365 day ka dei kanu 8000 khandai spa sau phule mod ka minus chi kanu ka minus sau pho watch time kanu ka minus sau pho pai sau pho ka minus balai ka minus namar a channel jonga la dei la tam 1 year manta la dei chi khatlai banai 13 mon pi manta ani channel jonga kala dei khatlai banai pisong tho friend manta ani channel jonga kala dei khatlai banai te khatlai banai mod chi kala minus 1 mon watch time kala minus te kanu ka dei sau pho te mo sau pho watch time kala minus janga pai lifetime ka tho kanu 8000 khandai spa prabusan the last 365 day ka tho kanu 8000 sau spa khandai phule 8000 khandai spa sau phule to kumni friend ka watch time jong phi kala here lada phi minus te mun watch time jong phi kala here bale namara channel jong phi la de chis nem tangba lada channel jong phi ka pat day khat ar banai mut chis nem lada ka pat day re the friend watch time jong phi hangne no friend kan poi ars ngi kan bom pot ars ngi ban art egani pai hani de arja praspa khandai puwei nong te kan bom arp sau ganta 24 hor kan chimpor ban art hangne kan art tang chi lada phiyo chi pho watch time nong friend kan art khandai lada phiyo ar pho te kan art chi khatsan kumta tangba haden ars ngi te lada phiyo ar pho kan art ar pho wi temut kan chimpor pai ngapen ipi pangan pen ipi hangne ba pai ladangan klik hani te pai ipi last 48 hours ani last 48 hours kan calculate jagata last hapo hours ngi kanu watch time phiyo ata watch time kan directly kan add hatu ha on pi hatu watch time kan add hatu te kumno first lada pi yo ega watch time manta but la sai nong ata hours ngi highlights ngi kan add jagata te kumta ka ani youtube kar long mod lada de so pupra ganta te ani watch time jong so pupra ganta kan po ha next day kan add hagani ha watch time jong pi ta he friend pila asno tho te kumni friend pi don kam ban check agani ya watch time jong pi ta he pila asno tho de lada pi sno tonat pila ban share agani video polok jong pi so friend I hope pila asno tho bale ka watch time jong pi ka here ngala ban so tho ibi agani video te lada pi pai agani video hodo manta friend khuble chi boni pi ba pi interest ban pai agani video the friend nga request ipi lada pi kwa ban long yulba de pila ban check a video agani youtube agani playlist jonga don youtube mastery hata youtube master nga pon so thoi bi e to judge pang youtube pe phila ban pa ega video jong khasi the friend small request pi phila ban share ega ni video i polok jong pi lada pi share ega ni video i polok jong pi i polok yong piro kintip lada ka watch time jong ki ka her my friend bo meglia lo la bon ha youtuber ba upload videos pang ini videos pang short movie ada pang music the kiro don kam ban tip ega ni the kumno kintip lada pi share ega ni video jong atas yo ba ban share ega ni video the friend lada pi kwa ban long youtuber nga kwa ban long ibi pidon kam ar ja ibi pidon kam ban tip kumnu ban create ga channel
channel awi pidon kam batip kumnu ban upload ega video ha YouTube channel. So ba ban check ega ni video hagani video ngapa so thoibi kumnu ban create ega YouTube channel ta hagani video ngapa so thoibi kumnu pilla ban upload ega video jongpi kumnu ban add ega title ega thumbnail ega tag ega description A to Z detail la pan so thoibi hagani video to so ba ban check ega ni video. Friend most important la dapi ko ban long YouTuber pidon kam batip kumnu ban edit ega video jongpi jelda 50 kumnu ban edit ega video jongpi check ega ni video hagani video ngala pan so thoibi kumnu pilla ban edit ega video jongpi in khasi ngala pan so thoibi ega ni video duty jongpi ban pai ega ni video la dapi ko ban kamai bisa na po YouTube. Kita itam das ngiflan ko